Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Khasi Auto Society ka bade ka kanhon ka baya khun ban kinteu ya Ktien Khasi shen kan salik ban ya kendo markmat bad menteri rang ba do kari Narendra Modi kumjo ru yo Amit Shah bandawa ban pendung no ya Ktien Khasi hak Khyrnit ka Phra jongka riti sinchar kari habakren bat kilat pathai khubor o president jongka KAS o Dr. DRL Nongleit uloong ba menta ka kam ka basa kam de shu tangban ya kren Henry Bandra be dakabil ha parliament Tingkren ti kalong tangkum kinum dawa Henry kiba don haka dorbar kiba shong dorbar ladai ubreu simet udkhot simet jong dorbar ladau simki sisa udai bandra ya ka private member bill laki menjur neki menjur haba la bu haka yeng banekren katakan sawa khamjam dai ka thong ka bakhadu ka longba ngidang bot ban her Sha Delhi ni banai banwan hadin bangila pendep kajing pen khre chongi ngin selek Sha Delhi bane kendo yo prime minister bat kumjo ro yo minister jong ka tanat kampo ye jong sarkar pedang ban kerpat deki bakin ra no daka official bill jong ka sarkar kamot jong ka liang sensiar ti lada lara daka official bill tingla tikna be bakata ka bill kandong an lada ya ka CAB kebala persya hadu katto do pai ba jong ka ri India bro kawai ke India dangla ban pendong an ila dara daka official bill ya Ktien Khasi baro ki political party kinam dan ngathrai hakane ka khep ka menta kani ka surjing dawa kla jurba kinam dan ban persya re minta ka syong ha ka sarkar ke basensyar ya ka Delhi pada ke India menta